Usatlamahle sithembisile masicala lihlelo ukuthi lo mhla sitaba neSwatini Meat Industries la khona bafuna kusikhulumisa ngendzaba lenkulu lena nawe uyithathela edulu ikakhulu uma uyawuthenga inyama yakho etitolo indzaba yequality ukuthi ngabe le nyama loyithengako isafe kangakanani. Siyadike ukuthi inyama la lendiwa khona nema processes lehamba kuwo from nje ihandling ye livestock ukuthi inkomo yakho na usasayifuyile kufuna ukuthi inakeke kangakanani iyadibha invele ekwedluleni lapho kubese kuba nabo rigorous inspection laba khona ekwedluleni lapho nalana seyisikwa lenyama ichopha kahle seyisesilaheni sekuma abattoir nalapho kunema standards la kufuna ukuthi abe khona laqinisekisa ukuthi inyama nawo yidla is safe for wena kude kugula lo ngaba nako nokuthi nje i high quality imnanzi i nutritious yenvele nato tonke into dithako lo ditsingako sicocisana ke na loma lungelo mthombo lochamuka khona eSwatini Meat Industries Senior Quality Supervisor sikumukele sikwamukele ehlelweni mthombo maybe just vele singene kuyo indzaba yethu masikhuluma ngequality ukuthi sikhuluma ngequality product sikhuluma ngani nasiteka lendzaba leyo neSwatini Meat Industries. Ngivusele babukeli emakhaya uma sikhuluma ngekuthi iproduct equality sikhuluma ngekuthi leyo product leyo it meets a specific food safety standard phinze futhi ifreshness yakhona ingilesetulu nutritional value mawuyidla uthola leto dithako and again ema consumers efu ayayemukela lo sithi I consumer acceptability lokusho ukuthi kufanele ukuthi ibe consistent uma ngabe inyama yefu kufateke ukuthi ibe bright red kufuna ukuthi ihlale injalo ingachamuki namuhla seyingathi seyi dark red noma seyinema patches la ngafanani but nje kufuneka ukuthi ibe uniform. So uma sikhuluma ke ngale quality sisho ukuthi lenkhomo noma lesilwane sisuka naso le efameni sibuke ukuthi sisiprocessa njani sistorisha njani then sisdispatcha njani kuze iyofika ecustomeni level ingileyo le equality. Yeah, it seems like vele nidimisela kakhulu eluhlangothini lo ukuthi inyama le bantu basemakhaya all these households these loyal consumers and customers of Eswatini Meat Industries continue to get high meat legu high quality standard. Let's talk about that because we understand EMI VM is also in that frontier, just making sure with indeed that meat is high quality meat and it meets all those standards. Why is that? Okay, yes, inyama yethu it meet a high standard ye quality because sisebenzisa a certificate from BRC GCS lewe international recognized certification le mainly focused kuyo phela food safety kanye ne quality yemikhicido njena mhlaba wonke. So le standard lesike sisetshenziswa kuma developed countries ngikuzingiso leso standard leso noma le certification ke lebe isenda ukuthi sikhona exporter to overseas countries lafana nabo Norway, Netherlands, Taiwan, ne UK. So thina njena singu Eswatini Meat Industries sithi singu Eswatini's world first world meat factory because vele we are aligned with the King's vision ukuthi Eswatini kube ngilelinye live phela leli semkhathini wawo emavele kuthiwa angema first world countries. So ke nje konke lesikwenda kovele sikwenda ngestandard lesetulu kakhulu simitha umhlaba wonke. So ke coming back to le endzaba yabo VA nabo meat inspectors, yes we do have VAs like city bomadipane bethu ke benda i-antemortem so ba assessa noma ba inspector lenkhomo isesaphila sisayichamukisa lapha egedeni ba check ukuthi okay yebo inalo lepasi ayikejiwa because asifuni ukuthatha inkhomo lesingadani nethi sichamukapi. 2 kude kugula lokubonakala ko physical like iyakhona ukutihambela isuthi igcwebe right then ke phinze futhi ngibe laba sihlolelako mase sitoyihlaba ukuthi vele kude labo FMD because bayavula emlonyeni babuke nasemasomveni ukuthi kude yini ema signs la ngakhomba ukuthi vele inawo. Then we have ke bo meat inspector labo ke bangala ka postmortem so bona ke sebayabuka ke ukuthi okay naye ke le carcass sesihlabele inkomo seyicarcass kude ngo TB utakhumbula ukuthi
khona tifo lekufana nabo TB nabo mpheme lesithi phecelezi i-measles phindze futhi kudeni i-contamination nalethinye tifo lesingatati thine but bona labatoti naba-inspector babona ukuthi no lena kuna something loku wrong so ke bona ke babuka lapho if ever kukhona ke inkomo le suspect ukuthi ngendeka kube ne-TB bayathatha ke ama-samples siwayise sinelebhu yethu ke thine eMbiveni lesithesta khona sicheke ukuthi vele ikhona yini le TB noma kude phindze futhi siyise lapha eVPH kaManzini nakhona baphindze futhi bayosiconfirmela ukuthi khona yini noma kude so lawo makhakhasis lawo aba detained odvana eceleni akabhicana nalamanye kuma chillers uma ngabe vele confirmed showcase lapho ukuthi lena ine-TB ivele nje bo-meat inspector bethu because banemandla phela baliso la hulumende nesive so bavele njena bayimake ngecross isidilite phasi iyagaywa ishiswe then iyolahlwa. Do those same processes apply to abattoir? Are those the very same processes la apply ngoba siyathi ku abattoir ukuthi vele kunalawo ma processes lawo kunale livestock na receiver there's the processing then le nyama seya distribute ke seya distribute. Yes lokho kukhona so le quality njengoba ngishido sicala from lenkomo size siyophuma nayo sekuyi product seyiya etitolo so njengoba ngishido uma ifika lenkomo VA wethu uyasicheckela ukuthi kude yini kugula labangakubona physically isaphila then ke ihambe ke lenkomo letinkomo tefuke diyophumula kumcoka ke ukuthi njengoba sikhuluma ngequality kumcoka ke ukuthi letilwane diphumule phela utakhumbula ukuthi tiyadlubulunzeka esithi sahamba from last ithatha khona sti transporter sitiyise lana letinye tiyalwa sometimes so kunako ke lekuthiwa iglycogen le bese iya deplete ebese iyaphela uma ngabe letilwane leto sitofike stihlabe there and there sitoba nenkinga equality yethu iya compromiseka because le pH iba setulu iPH iaffecta njani ke equality if isetulu 1 le nyama yethu sitocina 2 le nyama yethu seyitawuba nekhala lengasiyo ngeke isaba ngile fresh itawuqina seyitoba taste le different from what ema consumer ethu la sayijwayele ukuthi abe ngiyo le quality nje vele seyitaba phasi so la umcoka ukuthi iphumule then uma sesiyotihlaba again bo meat inspector befu bo VA uphindze a check futhi once bayidubula kumcoka futhi nokuthi noma uyidubula uyidubule once because ivele ibe unconscious because naloko it does affect equality yefu if kuba double stand angithi if uyishaya lenkomo then idlubuteke noma ingabe unconscious lokho ke affecta equality because le pH nayo iphindze isuke iyetulu futhi lokho sekwenda ukuthi inyama yethu salicina so tawukhanza ukuthi inyama icinile kwendekene no ibe double stand so kumcoka ukuthi uyishaye kanye so utrained umfefu lo vela ishaye kanye ibe unconscious bese ke bo VA bethu bayasibukela ke ifoot and mouth bavule emlonyeni babukela so iyajutshwa iyachubeka iyahamba kune stage les critically ke lesithi i-bleeding tinkomo tefu thine tiya bleeder from 6 to 8 minutes le bleeding emcoka ngani kumcoka ukuthi iphume ngadi because lokho ke affecta phindze futhi equality ngicizela kakhulu mainly on the things leti to affecta le quality because isikhuluma ngayo so if le ngadi ingaphumi yonke it then creates a nutrient source for ama microorganism la bese saya athola indlela yokukhula la kule nkomo imvula etawendeka ke lapho lama microorganism atoba manengi inyama yethu seyasibolela i-shelf life yethu seyiba reduced so thine tethu tiya bleeder kuphume yonke lengadi so that le quality sito maintain siyachubeka ke siya etulu kuslaughter nasesifikile slaughter siyahlatshwa ke kunakushusiwe naye lo make sure kuba nema pre-checks uya check before sicala uslaughterisha ukuthi is the room clean mandi egezatandla are they at the correct temperatures sterilizers ayabila yini khona nabasebenzisa le mikho abadibhe lapha kutofa lamagciwane so inzaba equality icritical kakhulu ngidocizelela lapho so ke basicheckela tonke involved nekuthi tise labo labasebenzela kuhlinza leti nkomo tefu bayageza intandla tinsipho bayasebenzisa all those things they are trained anyways then we move on bo meat inspect ngishido ukuthi bayabuka ukuthi kude contamination lekhona kude yini umpheme i-measles kude yini ne-TB labasichelako bese ngishido ke ukuthi if ikhona confirmed siya lahla nje phasi ingene igayeke sishise iyolahla then if usisuspecta then iyaba detained ihambe ke iyohlala imele emafeda test
lesiwente lab lethu phindze futhi sise elebhu kaManzini phindze lamanye amasemples siyawamekisa ke kamasipala kaManzini elebhu yakhona so ke sichubeke sitiyise kuma chillers natifika kuma chillers efu kuna ema-chillers efu kunabo shiftmen 24 hours bahlale balapha ba-check ukuthi are they still in the right temperatures yini because asifuni ukuthi umkhicido wethu usonalalele ufike esiveni songasiwo lo kahle uhlale kucheckwa ke nalapho nasesenda ke sesikhokhe amakhakhazisi efu sesenda lo mkhicido like our primal cuts bo strip loin bo rambo all those things nakhona i-temperature kufateke i-room temperature ibe ngile right water temperature hand washing water temperatures are right sterilizers tonke leti info leti sisebenzele la clean khona kuye ngale ku packaging sine critical control yethu ke packing lesithi i-metal detector so lapho ungikhwela umkhicido ondlula khona so that we detect ukuthi kudeni lokungaba i-metal because loko nako compromise umkhicido wethu phela if sokufika esiveni kanjalo sihambe futhi siyobeka kuma chillers noma kuma freezers ethu until ize ithathwe imoto nato letinema refrigerated systems kuze kuyofika etitolo tethu lapho sigcina sekufika khona kuma consumers ethu nabo labo etitolo they are trained ngale quality they know ukuthi inyama nayifika bayihandlisha kanjani kwenteka kanjani everything so ngingasho ukuthi njena from esangena ize iyophuma iyofika consumer vele equality maintain throughout. Malungelo, thank you so much for your time. Umbukele ekhaya ngicabanga ukuthi sawuvele ubonile ukuthi nimfole njani lo A. Ma wabeke uyile esikolweni uyathi ukuthi nakubuya i-test yakho noma kubuya i-report ekupheleni kwe-term kuba na A na B na C na D. Awufuni kumeca lo D ngoba kusho ukuthi ngaso ukwelela ngale kufeleni. Kufana uthole lo A shothi uhlabene uhambe embili mbamba eSwatini Meat Industries ke ingabeka inyama ngisho efridgini lese Netherlands bantu bakhona bayithenge ngoba is of high quality. That is been lo Malungelo Mthombo senior quality supervisor lo qhamuka khona eSwatini Meat Industries asibahlole net marketers dawubuya siqhubeka nehlelo.